Ia, talofa lava. Mua na whaatalofa atu, ia te uto umawhai o na viu mai mamai mua mai i le nei video ni whawhine, mai mele poni Australia. Ia, whaatalofa atu, talofa lava. Okay loa. Pea o le wali mai ia video i. Usa le ngata le video le aso konga. Ia, aso konga i pola sfalai. Ia le ala wa ai le iko se video. Simia. O pe wa makanga kau wa kau les fo le motivate ia. Pe uninku. Ia wa makanga pe la ia le a pe le so popa. Ile alu maka se mea ia ke ala ia le wa fa pe nga kwa ia. Ai o tele fa wa ulan mafu anga wa la ingo nga wa ke sa we e fa ia kul video le. Ia mo na van fa atu. Okay lo. O le kele o ise video yang fa mo. Pare mi e ngalo la veetea o na watu tfata lo fai I tato lupe whaalele whawhiangainga o so se fata fai taulanga whia lava o wala awinai oe a wale fola ina o le upua le atua ia whata lo fatu a tonu o le siwai vainga etea whapia. Ia, o ia se whawhiangainga o le mai mauna taiti. E vi ui foi le video whapia ui. Ia, ai, o le vai ngana, o le vai ngoa. Ai, o le mafau whanganinga. E le esa o whi awi ai. E pau ale mea, o le whaatalofa. O le wakako I lunga o le YouTube. O se platform piko silinga ke le lalolangi. Ia wow I le ku uma le ke lupe. Wow ia. A whaila wala o tawane ai se whawhiangainga ia se au na le atua I po Samoa po nei video ia. E ta ua lava whaakalofa pea. A whai ai le ai si o ka wangi ai nisi o whawhiangainga. Ia, o le ali mea o iai. Ai a whawhiwhia. Pe a whai o laivi u mai e ni nai whawhiangainga fo I nai whai au ia o nai alato whale tua. Ia, mea uma whapenga. Ia o le mea nai tau ai. Whaatalo whaatu malea nganga o loto maulalo. Ia te oto malava. Ia aile ngata ilea. So se tasi tina o tama o uso o tuangane. Ia nisi fo I o whana. Kake manga kufakau wa ai ngi whanga o viu mainangi videos. Awai e pe fale inka lisi kelele le ngā kupulanga le lalo aku I ngā yaka komaka ia o se whaakalofa aku le ngā a whaiwa misi o na o whaatalo whaatu ia te utowi I nā videos ua mai ia ngā wailunga le o lunga lau channel ia o te whaamawala lo atu Ni piane wa o manat whaatau waa. Ia ai le ai. O vai ngā lava o le nei fōtina. Ia whaatalo whaatu fōi ma le anganga fia wa whalongolongo atu. Ia o le wa te ai tua le awhionga I le ali I pale mia. Ni sunga I le la ulia le mali toa. Ia
maua au nei le ngata le na ia o le tele o na ia tātou tangata Samoa o outou silafia ia mauiloa ia le awa whaasolo manu ia le ali i palimia le awhionga le ali i palimia ia maawa ia nei o ia i tua ia ele mai loa upo o se fale kalimalo ia po mafuta atu inisi o le ainga i tua ia o le mea tāua whawhitai o le oa whalungunungu atu lana laiwana ia o le oa o manuia ma ua mawhaiona whaatanga ina e fō mai ua mawhaina alu i tua na ia o se mea le lei kele wai i ka ua fo i le iai sesi environment e ma wai sesi e a fō ia mamafu ka ku fo ina nga ia ia whaatalo whaatuai fo i lau wa fionga le ali i palemia pea ua maile nei video ia na le whaletua i atu pea ma le ainga atu ai le whanau ia ai mese ia o ali i matamata i whaipule malawa o mawhaiona wana awina le nipa ia inga a wa taita ino si o tata watino ai mese le mamalu le kapineta atua whaatalo whaatu malo anganga o le loto fia ma le loto maulalo ia ona whaasolo i fwai le lau tele o ai lava ua mai le nei video whaatalo whaatu le whaafoi vau ese ia te oi ia e te tauanga whaaka ua fo ia nei ta mama nei tina matitua ia wau te iloa ai na le paund leo o si na mea fo ilia i relax i eisi ta mama stina o le fia maka ia po a fo i ori mai mangi ori mai o ia a kongua whaalu whale a kuaila male au whai ori fōle ni ai la maa uringi o le mea maali o kitia whaasoa i le lua whelua sifulu nga o joy nei kongo kulupungi a le fast ia kele a kulupu sa o joy nei a whaia o kulupu moni mwha mauni o le fast ia ua o joy nei ai pea la kulupu i e lua sa kele a inga whai moa e le misi se ke whaasoa ko mingi foi e le misi se aso o le ale me oso ia ko mingi e le misi se aso ai a ko mingi foi oka o pe o le e sei foi ngale ia le ko mingi ia e la le si peichi lea o le ila lo le suafa o le sunga la auli o le mali eto o ke iloa o le peichi nga ele o se peichi le afionga le ali palemia o le peichi wa create le kangaka i le suafa o la auli o le mali eto wa makango wika le peichi o nga wa makango ki kiloa wa le ilonga sisi ele o se peichi fo ele le nga o fa supporters la le ko wa maka fo inga le mafau ma isi ko mingi ma fa asua le ia ka keilo le ia la ele o ka keilo o le fa supporters ia male ita pipi supporter ile ko mingi ma le fa asua le fai wa ale mangui wa fa afia ngo posting ale ile admin
se silange i le page. Ma le isi mea, ua whaakasinga kuai. Ma le awhionga, ma le susunga la aulio ma le toa. O ngā whaasoangi, ia e kā ua piesili ai. Pe a suile ingoa le page. A leo le ngā, ave ese ka ngaka ia ua. Ua ole mea saa wa o ke le whaasese inga, po ke whaia fuingi upu e le a mioko. O ke le mawhainga o whaiangi whaasua. O ngā, o ke pui i le suwafa lea ia i lunga le page. Le whai e le page lea. Ia malesimia, o awai, o ke whaasua saa wai le isu. O ke le mawhainga o whaanga inga le nganga fuingi. Ia ua whiwha ia kule etmi. Ai le ia ma se mea o kupu. O walu su ele etmi, ua ngalungi ia ka ika. O le ai ku mai le ingo le etmi, ele o whapefo inga leo. Ia, o whaiwhai lo, o walu ise lo, e lama le si page. E ke alu ai fo. O le page la ngā pe ia ke le inga o walu i. O le page le a le sunga ia le ia tawa. Ia Nelson Peterson. Ia le ia tawa. O le page ngai admin ai. Ia. O ke ilua mo e a walewa ngai ai lea page ma whaasua fo i aso uma. Te ilua lai au ke silafia. O a ole se masanginga u whaasua inga. Ma u posta inga. Ai walu. O le kaimia lea le nga splita ia le fast. Wai kaimianga leanga. Alu a whaasua. O a ufo ile si. O a ufo ile si ngā le lo po a wanga mua. Pos e kukuli lo a amia. Kikilo aku. O le kaimia vai aku walu le si o. Ko e sau leo wha ingo o whai pule ko e koe i. Ko e rai aku ko ia le si o. Wha pia kuli lo. Ngā le pau an me whai. O le kukuli lo. Ia. Manga ia wala sa. Ia manga isi a le kau whai lango mai e le ngani. Ai e lani mea wakup. I le kaimia le ngā o le fau le pe mafakia o maloko. O au ia se pe wakau e whai o loka whaanongo. Ai pe wakau out fo inga loka mafau fa pe kei. Pe ka kei i le mea wakupu. Pe how can these people do this? Iwa maanga ia le whai ngā māloa. Alonga winga aia se mea walewa. A ole ngea kau keu lu mawhale mai. Le pāki o ngā ole alo lofa ia kākou ia. Malenga o ngau fo ia mawale o ngosa. Ke lua ole mafuanga nga. Ai o kaika. Wale lopo o fea pe wa shocked o makangaka pe wa o le mea ngā ele iloa e kele o whai pule. You know, when you are so relaxed, makua I fia wa kapu wa ma, you know, pa wale mea o le makamaka aku kele o mea lele wa kukupu I le kula I mea whai ngā malo. Ai ke ia pe se pomu fo le ngā apa ele o loe lako. I think a lot of us went through that kind of mentally affected. Wa affect e ai lale o kusala wo ko fui I mea ia. O ngā o ke ia lo ko e laku e whaila o posti
I le sia so. Ke a o fiwe su le page. Wa poloka le ya we o le lo wa le ke lo e lua admin. E lua admin no le page a Nelson Peterson. Ia tu lo ali a to ka walo swaf. O fiwe su ke lo wa poloka. Wa poloka wa le mafai. Ia wa ki le loka stress. O ka kama fai e fika. Po le ala o mea nga fai. A po le asa o ko mingi fo le nga fai. Wa ke e wa poloka. O fapia. O sole. Ki ngā kai kama fai e whaasoa mai. I ngā ia mawhai e le sika ngaka le ngā kele o maua ia o ka ika mafofonga ia. Ma mafofonga ia ngofo ale mangkua o le kaiminga o le ai usa ila wa uia ka wa collapse le paki wa ale ala le mafaingo ko ngeki fo le la le mafaingo fa so wo solo create le page ale Fast Family Worldwide. Lau ke lo ala wa ia le page o le Fast Family globally or something like that. Ai ngo walu yesu esisi ngoa. O le purpose o lo ma au mai uma. O ngalo ke kali kongwa uia ila fasoa. Kali kongwa uia ila fasoa ia ke a pea o ko uma. La e mongi ia le mangaku ia whapenga fo i kia. O ke manga au ia ke le angi kangaka. ia lako wā ai. I la u whaasoa. I le whaasoa. Le ngala, ia le page le ngā o le Fast Family Worldwide. O le page la, e maali ngā o kango create le page. O le so mawhauwhau. E le apia mai ai ia la o admin. Ia au as a admin. O le page ngā mga e apia mai ai ia au as an admin. Awo ke iwa o mga create le page. O vai ako ia wa peila ia le o se fake page wanga o le Fast Family Worldwide. Ai wale ai se admin o ko mai ai. O whawhapia o yolai. Ia o whapia la ia lea fo. Ia ka kia ia whapia nga se kaini. Paule mea o le whaaru ro le page. O ai a le pawala le mea ngai ai. E ngā o le rima hawhi aka ngaka e mawhainga tioini ia. Nga le koe mawhai loa lea. O le kaini ngai. O ke loa laua lima hawhi ala i lunga le page. 4.9. Ai la le ango le whaakalikali mai whafu. Ia o le manga yo page. I le kaini nga whaas. Mio ke whaasoa. Kusala o le mea kaki whaangongo ai fo lele. Okay ia pa. E lo whaangongo wa pe wanga awa le post. I reply umamai ia. Oka. Okay, loa ai o le page nga, o le page piko sili le nga kilin. O le wingona o kala kilin. Le ai masese palau vale. Walango kango ko ai. O le isa. Kwa isa nga whaanga nga se nganga. Po le alko nga palau vale ke mawhawhau ai. E le mawhai. E la ke e penga se lua pe kolunga i kanga kamai nga ke ni a koe o me ke mingi ke vai ako e ngai upu foi e le palalau vale ai pe ka uma lusi foi le ia ngo kolo aku lea fa manga aku ai fa mole a wal palau vale o a wa fa nga le nga ia o le mafuanga nga la inga ai le page nga
o lo o ngau ia au mai uma fasa pores e faa mau popo. A wange ia isi e sola. E sale sola. A o mai uma kako ka faa mau popo kako aina. Ia ele faa pesanga nga o e join i lesi page po le awe. A o ai au fia join mai fo i lau page o le Fast Family Worldwide. Ai, ia o le ane mea le a whaasai fua a o ai fo i e kele page e join e. O ke ilo foi. E iei kai mi e whainkai e kia. Wa walu esu e pe the Fast page a pipi. O ngo ka mawhai le kai mua. Ai walu whapia. Ale, mai o lo ukaimi. Wa o ke alu le pete o la koe loka. Ia, whaalu fisililo mawhau pe kalia pe le ai. Ia o isi o ke le kalia. O isi o pe au mai hei kukong. Sau fo ia e ta pipi ia. Kong e le lei fo le join mai i. Awala le saula awala fio la vale kongo page sawa maka le fai kau le ya le lopo po le awala fo ngai ke wo so fo nyonga la ngonga wa o le pe mai sa o si vai nga le ya ke ya la ya le wa agree mia ya ka ke si nga wa fo ma le like ai o le kai mia la le ngi o le ke le ikoyo o ai o le pechinga i le pechinga fapea ia ko wai pele la ko page le page le ai poinga le ka ke fa anu fo le onga o le o mer kai mingi o le ai ku fesili alo o mafau po le ase mea langa o isi kai mi o wiska mile ai ko ke va ia fo ia mama mo mai ia si ka mi olai o si ka mi fai nga ia u joke fo nga le malo o le nga ia ma wa si akasis ia pa ai o so le ese makaka a kongwe akailesi ia ai le fi akailesi pe o lai o fe ndailesi ia pa if you don't laugh to a joke, then you're not a joke. Does that make sense? Il fa sa mo. A fa pekele aka se joke sesi. O longa winga. O la personality e off. Longa winga. Off la personality. Ja, fa winga o ia pulea o ia pulea lo. Ja. O le se mea mo fia fa soa ia. Se mo fia fa soa le kai mile o loka meki. O le loka meki. Loka meki uma e sawa ya memories ia le waka umos fule ko kikia uongo kolu kai mingi. Wa uele mai ka o la me mai fu fa pe ale ka wanga nga la ikikia ya la ia le ko ikikia wongo kolu ku sa le wo pasi male afa o le si ka usanga yeah. I think I have 5 more months ya ngo wongo kolu lola ia le ia o la ka fa alongo lo ka kingo pe ala waka fikus fulu le falo ngo le kingo ia loka meki wow oi le la ka akia vainga o ke fia kala ngo ai ngai mia fo ie kupu mangua fo e fai au lai o ke mention kwa o ke le fia o mia o me polo kiki ia nga kasola wase ase a walu Facebook pa wale me ke alu Facebook o me o live pe la li outside ya langa wa ia wale va o ke le misi o ia
ia kako pokalamenga tau ia ia le alu fo i o ulima le komingi ia nga tau ia o le pokalamea a sunga ia savea ia suko o ngai e se hase au makamaka i pokalame fo ia i savea during the week langa pe wa tu ma te sau ko mai kani e fai ia kafe au ia fa pe ia o isi a kanyo o ke drive up o ia makamaka ai isele manga yo pokalame umanga pokalame ai fo na masa ngo makamaka i pokalame le mianga le upulot so makamaka ia ai lala o ko mengi nga fai last year se la ko mingi nga fai ai lang po kaninga lai fai mai lai ku o nga ko ai o ke le lopo le ami o ku nga ku o nga ko ai vai ku mai o i au ka fai le siku al ke mila nga le fai mai le ku o nga ko le nga fai ko la ko mingi ai sa ai ma fa lo ko ma ko ai o la wakali mai la o nga la ngo fo maka o mele ngo ma fai ka o mai lo ko mi fai mai la ia fai mai la ia ka mai kusa la fa pe mai ya o e fa nga lo ma fa ma mi fa pe nga fai mai lo ma ko ai wi ia le wakali mai ya o fa i fa ngo fo la o le kai mi ana nga ma le so nga kai lo ko fia makamaka i langa wa aki nga kele lo ko se mia ngo ko me faila ia le ke stay away o ke le alu e fa ka o ke alu o ke I rather stay away just give me time e fa anga lo ia langa wa makua yo wika oka makua yo wika le ia fa yo fa lo me pulok o makua yo le fia ia ke o le kali nga e kali mai ai la ia la o pisingisi ngai ka o o le ia kaka o la pisingisi ngai tu le as long as o ke le pala vale pe fa ngani o kuma ala o kali nga e kali mai makua e disrespecting o au foi mapoloko we know each other very well o au foi skanga kale fo ke lo polo o fai aku se mea pengo o kali aku ke o ise mea e fa ki ngai o le I stayed away ngo le ko ke le I ko ya lo ya e ala ngo lo me o pokala me ya va a le va ngale yo o nga o le fe ka wa inga mai mafa so mai lunga isi ma post mai so le mai mo wala o kaini ke le ke loa e fai o le ngingi va o loka ulu ngingi va o kamaka e amaka ngingi va ma o kakalinga e fa alongo I ko nga pokala menga e le mai ma wa so se kongi ala ngo loa langa le fa so wa ke alu makamaka tsa ya fa so mai ai le nga kale nga le mau post lunga yo o fa pela ya o le ele me o ngi kangaka maka foi o I pokala me ngi kangaka ma I mau e foi ke me yo ko ye o me yo ko ye fa mau popo mai ka ko makapu wai ka ko vai nga fa upu fai ka kalo mo le fai nga malo ka kalo mo sio ka ko awale o foi o vai ki nga le ulu e anan ki nga le ulu o le pelo oka usa nga fa yakula okala nga le nga fa yakula o va makala nga ise o la o ke le fia o mengi o polokiki ai wa fai pia e o me ka mingi o ke le o alu makamaka ya lang ulo langa le o ke alu ke makamaka ya manatu le ke makamaka ya mus mal faso o ke makamaka ya matalasi ya fita
o ke makamaka ia kulisi. A kongo isi kai mi fa o ke makamaka. O li kele ar kai mingi. O makamaka i lunga le YouTube. A kongo isi kai mi. E le va ayang ia ko mingi a o lo ke makamaka. E alanga o le ko mingi le si kai mi langa o le kele o kai mi. E whaia o fe au ia Pocket Drive. Se va ngabo walu kong se shopping. Ngo o le whaalongolongo lea. E ka pēla o ke fongi langa. It's a shopping center. Ai, o ke ngofo le whale o ke whaalongolongo. O le kele foi o kai mi. O ke le, ele pēia o isi e makua i sao whaia makua i whaape ngai le kele fongi. O le laptop, o le iPad, no. O le kele o kai mi. O ke whea lua ai a le leo lau kele fongi po le leo TV. Whai mai lunga. E le misi a upokalame a whaafitai a tuila epa whaafitai sua. Lea whai whakoa umangei ango makamaka. O ingala, o ke iloa mai ei mea ia kukupo. O ka se whaku. O whapea awe e. Whakoa lau kala makwai o le iloa. Po o a kala ma kuua lalo i mawhainga whai ingi kangaka. I le so o ngā whai pēa mai a o le mele o kau whaaleanga. Kau whaaleanga i le whai ngā mālo. Wa mulinga o le whai ngā mālo, la iei kongu sainga ma ko lea, ma pālangi, a ke whai ako o whai ngā mālo o ka koa kangaka. Fo ngā le, o le aso sa ia oa, o ke ile ka le sia le Yesu Keriso o le apa i o aso ngata ai, o lau e ka le sia nga. I le aso sa nga maliwa le makoka i ka i le perfeta i a President Russell M. Nelson. O le wha mamafa o la unga o ngā kongofesi. Be a peacemaker. O le alofa, le ale ko ai ngā awala e avaku ai lo alofa. It can't be anything if I king ai lo alofa. Come unto Christ. Kako wo mai, kako muli. Ia Yesu Keriso maanga whakaikainga. A le alofa. O le kele ngai kau ke sila fia ko ke sila fia o mama uiloa. A oa o ngā Yesu Keriso. Ngā whea lua ia i le mga ala ma le mga ala. Inu o le atua ma fola ako. Ia le fina ngalo le ali. I ka kaunga ko sawa vali e. Ia be a peacemaker. Ia avea ka kou makangaka e whaakupo inga si le mu. Ia a le mea le whai mai o le soka fia peacemaker. Ele ena soka fia peacemaker e mawai. No ngofale mo mawhawhawhapia. O le asa o whasoa. E mawhai ngā avaku. E whesoa soa ngi ai i ngei mau whaafika au le kukupo mai. I kokongu o si o kako akungu. Mawhafofo i mea kako kei ai. O le kele alu kau whaaleanga ma le mawhawhau. Wa le mawhawhau ai me se ale whawhinge lale. Ngai ko ke sila fia le whinge lea. Vai lau whakuanga i le whawhinge lea. Malie ia lo whinga ngalo. Malie lo loko. Ko ui ala umia ngai whai. Ele ai masa umia au ngā o maua mai ai. Ke ofo. A whai e whai sau whangau. Ia e kilo fo i si au whangau. Ia ke loa wa lewa ngā awako fo i ngā whakua. Pawala le mia fo i le i aka ika. Ia kako kakalo ia a wai whiwai awako upu. A whai ia lai makua i ka ai ia limo sa kangi. I le maenga lea kau whaaleanga. Ia mangi kusi waka vai aku o loa suti e poaia. Vai, malilie ia. Whaakupul while mu. Maua si o kako aku nguu le
se aku mufi le mufi a fia tangata uma ia ke ufu. O manga abaku ia le upua a le afionga le ali I pale mia. E ke lua susu mai e ko ke ngā lulu e whaakasi a wale manguia o Samoa. Alingi lava e whai mai lava. Ke le lopo le ale le result le e maua mai inge kua ngā winga a. Ia wala ia. Ile silia e a whaau so ngā sākangi ilo le manga o le ali. Kaku kakalo a whaau au ale kakalo. E paua ale kakalo. Po le a ia. Po a winga mawhainga le ki a polo le whaaka vili a ia mangu malo a mea lai manga ngā awai. Oi, se o le manga o le ali inga ke kaya inga ia. Ngā mea uma a. Kalo whai. Fo le langonga le momomo le loko a. Isi ile hawhionga le ali I pale mia. Kau mai ia. E kau mai ia. Wa kau fo I ma le kako wa kungu wa wale lava va. Ai o amko e ule lava. Ia mangkua kau kele o koe la iti. Ai o ai kaimia e kau ke whaakameki ai ia. Whai ale o kako winga fo le ai deep inside. Kau kele o koe la iki pei o le susuru a le la. Ma le maasinga I le po. Le kako kilo I mea ngi e whai. O ke kali kongu ai I le upu lea. I le vaenga lea. I le ese nga o le kangaka lai ai le wisdom. Ma le kangaka lai ai le knowledge. Le aka mai fo le. O le wisdom. O le poko e kele maua me kongo se fale a onga. O le wisdom. O le poko e au mai e le atua I le mawhauwhau o kangaka. E mawhai ai nganga I loa ako le mea mongi, ma le mea e le mongi, o le mea pepelo, ma le mea e sao. That's wisdom. E makua I le ai ma se awangoa I ke alu ai kongo se whale a onga e sau o mawasa ukusi I le poko le ngā. Ngā o le a kua I lunga e maua I le poko le ngā e ke maua ai. E ala I le a kakalo. Try to be a peacemaker. New beginnings, that's another one. Furia, afa piang kako poangi mea se o angi mea whaale kongu sa kako whaia. Ile ngā kaimi wasola. Lai ai le awangoa. O le mafua anga ngā le atonement. O le tongi olo Yesu Keriso. O le mafua anga le ngā. E mawhaia in kako koe maua le awangoa. Ka koke koe o mai male salamo. Ma koe wa aise si amakanga fou. O longa winga. O ai ale whaaki ngā. Ma fola mai ngei mea pepelo ma le make sense I kako mawhauwhau. O mea lai e whawhau ai mawhauwhau kanakaia. E salamo mongi. Ke whai aku. E koe whaamanga loinga. E le ngaka e whaamanga loinga e kako. E Samoa. O whaamanga longa sili. E sau mai le atua. Tātuta mai le langi e mawhai ngā whaamanga lo. E whaangalo e le akua. Ia ni mea se po o alava ni anga sala. Sa whai ele ngaka ni. Ai maua le anganga loko maua lalo mongi. Sala mo. E makua e makua. Whaamanga lo maleko e manga kua e le atua ngā se.
Ia ai ke loa inga le paunga saka fesosoangi. Masaka ku wala loi. Ia la ko wangi o la o ke le ngai ko ke sila fia le le ia. Kangaka ngai o ke kalangoa ko ai. E pe e musuro o muku e ka. Ia. Ai wa kuanga o sitinalia. Ia. Mali e mai alo loko. Ia. Ku ianga mea ia ai. Mai ka ko ia. E whai ia kako video ma kako lai whapia. Ia e wai nisi mea e kaua o ngā mō nisi e kako kalakala ngoai. Ia o le si a mea ngā e. Ko ia le vai ngā lau i o. Ko ua i pia lako. Luka ika ianganga. Wa po wasui fo u koi fia. O mai e. Ko lisi mea ngā ka aki ai. Ka ko ia wha mau popo leia. Se o ka ko ai ngā o ai a o koi fia sau. I lo ngā anganga loko mau lalo. Ia male mongi. Ia ele kau fia. Ele wha saa fo. Ia o singa ua uia ngā pa ia ko male. Ngai ngā wā e ngā la ki e. O ke fia kalangoa ia, ke fia o ia. Ai, ua lava leo masi ufofonga o ala leo ia mamiria ia mangai sivaenga le e whai maila ko lai mamia whapenga. O ke kapua ai malo ufa asa o ia uko. Ia. Ui, ia le wangalo. Le wako kikianga, le wako fo ia. Ia skama o mau. O ke maka fo ia kota ma le whaleo. Wai e lau kala maali ia kota ma le whaleo. Lau kala maali ia kota ma le whaleo wa. Ma oa ma si uso le mai le ka ue. Se e ki ngā yoka kalinga. Ko I kiki kai mi mai. Awange I ngalo ngia o koko. Ke manga awa e mengia o koko ia mau. Whaku ia. O a ko e lua aso. Ma ko o mai. O le ngi ia e pisa si o uso. I ngianga koko mai e manga o whamei. Pili aku mau ngia o koko. O whaku lo vai. Ai longa e maua mai. O ewa ai ola le ango leo mai whafu. Longa winga o lawa kau whai vili uma ia mau. Ingi koko. Ai whai mai le kala si osu. Ai. O ke fia o koko a mau e le e o ke lua lai le inga whai. O whaku. E whai whianga e lu. Ua pea ala ke sa whai hei kawha o mau kai mina e whai ang koko. Ia kusau le winga o lau kala. Si o uso. Ai wha nga maa vili le ia mau. Whai mai le o mau. Ui, kalo whai. Ia, wale leila vai. Ia, sa awa. Mai oka le ango la he. Ai o puka ku ia inko. Ai mai la mau. Wai, o ke koe vili aku. Usala wha me koe vili me las whalele. Ai pea la fia whela skofi le ango o vili. Ai, mai, ia, o ke koe vili aku. Ngai lo ai le o kongu. Vai, ma ke koe o mai ama si oso. Ele I koe vili aku. Ele I vili aku a mau. Ka fefe. Ka unga whaisa o upo whako ese I ohi. Isi o uso. Ne ai, na uteo. Ia, mau ma si o ngā uso ngā o matasila. Le au fai poka pepelo ngā ke whaalongo ai. E alango aka, o ke aka o le pepelo. Ia, vai, o koe ngā mea la ia, le ngā polo kai a we. Le ngā polo kai a, o po me ia whaapea le polo kai a o le peite ngā.
o ngā o isi kai mea lau o ke joke. Ala unga la wa take serious ai. E vai. Ia ke le popole. Ke le pole. Ia ko page. O le wai ai la wa page. O ke alua ia o ke kafili sa ungoa. Ila fo o ku mua ia. Ia le page le ngā le Fast Family Worldwide. Wa fai la si ke lo le wa le wa va ya so ke le ko ya lu ye o fa pia ka ko malo lo le ka ko malo lo le ka ko kapua ia le ka ko kapua ia le ka ko fai nga malo ka ko o ya o la le fa pia o ngo foi I manga nga I le page a fia fa so ya la ya mango ai a ko le va ai fo ko ke le o ko sila ku ni post mai ya o lo ma fa ya se malo lo fo o me fo nga bo se wa lu le Facebook le ngi ka ni pe ya malo lo ka pua I le fa nga malo ya o le si mea mo fia fa so ya la ke mi o lo kwa miki ya va kusanga misile sa ya wa pinga o sai ma fa kasi mo si o fa nga wa ka ape ya ele ngo fo isi la wo ngo fo la ko fale ai pe ya la le sa ke le ma ko fe lo ya ma ye fo grandchildren ma ko le loko ya fa ma ko lunch fa kasi ya pisa o ya le wo o fiwe e ka su eso o ka mie e fai skako live e fai sa fa so e winga ile loka miki ya mse I fa mangu ya ko ele sa ka miki iskako aku mu ya me se foi ya ngai e ka le si o ma wa mako ele fai mako ya le sa ka miki ya mako ya sa e fa ko a fai po le po fonga le ya pela le sa le la sa we e fai e mako presentation e fai e kamakia presentation o look fa mankunga ia o isi le sia sai so kuai o isi wa luka ia me langa le mawai ia le kanyi la pisa o fapia porque alu ele ka vale e fai e ko pesinga o live le a fai kula ai o fapia de ele manga ia mai le fika ele fika winga me o le ia I o kamiki ai so la o fai ia o live ia si pe aku wa fapi le se me o se o le aso nga fua awa o la e fai lo kamiki Amerika o Hawaii esa o kukuila ia la ia so sa ia fai ia ke fo o lesa afo ia I mean le so mafua ma ko ai sai ia pisi foi e lua o apo me man ko foi le ngo minsina ko o a le we kava ia kusa o a le we kava le o sa vali ngile ke ora o sa vali ngile le o masina o we kava ia o appointments la ngi e ka kawanga nga alu kawanga alu ngi ke wa kape mai ele insuala la o pe le ke ngo fole fale ia I kawala I mean ke wa ave ise ba ngalo ia melanga kawai o melanga ngo pisi ai e lua po me manga alu ngai o le siku alu o le siku au ke ala ke fa no longo ai mi o live ya ka ko le lai mo mai isi me yanga ngo bilo ai me ye kukupu no ko yo kai kaya pe aka fa no longo lo pe sa we sa kan eu so ke awa saka ke awa nga sala wai maluka mafo ia an ngale ai fo ele se awa ngole
I le asola ngā e whaasola i mea loko miki ba ia au ia ke pole kaimia e wakale manga kua lele ia loko miki ia kala iki ai pela e o mai lo le e chile wa se fulu su kasi sulua o la makua o la ngofo ai lo kama fofa pe se movie fo le lo kama fofa o le kele fo yo o memories o nga kai e mau ai lo ka aka ai ke i o ka whaango pe e kaumalingi mai fo ngā leo ka loi maka wai ia kai me whapea whewhe ia ka ika ia pela o le siro kamiki o isi alo kamiki o ke vinga ka ke manga awa ka ke ofufo ki nganga wa ai ako o lai ki ngā inesko i ngā masilo o makua yuka au mai me ave makiki ani he kau wha au fi e kualo ka ofufo ele ngaka le ofufo ai le ofu ai wai isele ofo loka miki pai ia mami o ke unga fo ngai ke unga ai koe kangi le ofu ai ofu pule ia o ke manga kuanga ele ai masese o ele vai kaningi le generation le lalo aku mako ai le ai sisi nga lo le fai pulingi e se kwa ma o ka le mia lai whaangoango ai wa ngā maliu lo si o kwa mai le fiku ongo ngā maliu o si o kwa ma pia ngā maliu si o kwa ma o sfulu kolu e po ia ngā maliu le si o kwa ma kau whai pisa lo mako ai o aunties o kaseni mako kua o lo kuka mai ki ma sofa piko o kilisi masima e pisa fa me suli vai ele ai ma se si o ka ko o ma wanga le fai pulingi ko inga ia la walu ko inga ma avela nga recipe o le pulingi ai le ai ma se si ngai lo fai o lo kinga usalanga fa alango lango uma isi ko inga wao o loko kamiki uma e mo ia la e mo ke ngofo ese ai pe o loko kamiki uma mo ke o mai fa akasi fai fa akasi ma ko loko kamiki ma le mako grandmother le kinga se kinga ia fa ngofo mai mako pa wanga le aso fa ngofo mai fa ngofo ai mako kamiki lainga i luma ai fai awa ko umaya mako le si me look forward o le askuli mila le pe umale le ko onga ia umalo asa umale askuli pa wanga o kani ai askuli ia ai pako se askuli mi vai kani o le kilisi masi kele la o vai kani la walu wakuka vale askuli mi fo le kuai nga I kua ia mako nga yang wa ma la koloka vale skulinia o ka ia la voi se kupe mai lo ki nga ka kika mo fa ka usaka topsy ka ole topsy ia nga lo la ia le wa saka skulini ai pe ia ole mia nga le misi I loko kamiki ma ole pulingi ai pulingi mama ka fale o le mako extended family vakupulingi ia fa pe wale kufanga fo le fa pena ia nga olalo ai ile mokingoa ave pulingi I o si mako grandma ia o meanga ile ngano malekele o le silo kamiki kale lua lai su ia se o kinga ia ole ofula wa ole ofua o lai su I lima wa haru le so ko ngai o ukani ke le fia I lima o ke le fia I lima o lo ofu pa le ala
ko e kango ia sila o makua, ko e kala ai wa faila ma mea pe wa ko e kala o mamale ufu. O ngā olo kinga, ele se kangaka fo ele e sui sui, ai ele o se kangaka fo, ele leikele ele sui sui ala uso. Lo uso le sa fai fea, a se o kinga e sui sui, ai le se kangaka. O le sui ngā langa o koe kala le ia limo le ufu. Ai po o le mea wa fiu se o kinga e koe kau wha whika wifi. E koe ku whaakasia ia limo o le ofu le mea lau ke manga awai. Ia ka ia ma le lua le wawea. Ame lai o ke ka oko ai ka whakawhala au sui sui. La o woki lo fia moe, au ke le o moe, lau ke ala o mo maka ko inga la au fo inga le ka o le singa. O e sa o whai ma vili le ko inga la au nga. Ia, lau ke ma ke ia malo ki ngā i le pō mai o le pola. Po kong mea le pola le ka le mea le ngo wharu ki ngā ava i le oso lo ki ngā wa umi. O unga lo ko oko whapi e le o aru so umawhau ngi mea fo i o ngi a hiku mangi o ke le ka minga o ke le loa ya o ia ngā mea. Ava i le oso lo ki ngā whai mai. Sa ka mwe i angu sa la whai mo ka ko le au ko i whai le pō a la fo i e manga o fo ia hiku ia whakuri a waila o ngā maka i longo o whiwhi ia o mawa i lo mamo moi whangai ia se o ki ngā pusa lau whai mai lang kara o hiku le o pō a mea pola wa kaunga moi ma lai pa o vo inga le la au sui le kai ngalo ia le ngā mea ia ngā langa ngā wawe i longa mamo moi ia ole maari la me o lo kamikia wai e pe o ka mai ki mai fa penga e treat mo fa penga mo ko ai special anga kamiki i le asonga ai mal ngal pa wanga le aso special anga kamiki ai mala mai fo lo le kai o le asonga fu mai si aso o ma nga o langa ako nga se va nga fo ya so ka vai ku nga wa ku lia e fa apia kuli si o i fa apia si ka mai kiki o lele e kuli so nga ka mai ki e fasi e ka ku ale o ka mai ki le ka kuli so le fasi i o ka va ku wa kuli e si ka malo so un ko va awa voila o ngā vai kaimi wale pe vai kaimi ngi la waka ko la ko wa fale pa langi loa o malmia ia o la ka kulisi o ia ko kongo fale wa ka ule loa ko ins a so ia e kele nga fale sa mo fo ngale la e opin ia ale kulia ale fai kulinga le kamama porque ngama ka mai ki kefas ko ve ku kulia fa pe e se kamalo so ko lo ku ngai oi i le si fale ole ya o lo ngale leila awala e open vai vai ko i se kamalo po se fa fini o le si anga ia nga lo ku e so e ke fa pe nga e ki nga si fa fini Ole me, vai. Alangala, mo maku ai fale o ke alu ese men sa mo bo ka le va ai el menga. O ka le va ai el menga o le fai o cooling. Ale kuli fa asi o le fale wa kuli ya ila lo fa i malalo ulu o la o manga i kuku ya kwa fa nga ai fa ya kuli nga singi fa finge mane ni ka malo sa wa o ka le anga o le ila la ka na sa o le i mawai i lo wa nga o lo wa ke ai se kanga ke o nge kuli si o lo kinga wa fo si o kama e fi le mu e le se kaka ya mai e ke le ai e u ko nga va i se ase ava ye lo kingo i kai
anga o lo ki ngā sakisake so loa ai kai a mā koma. A si o ka mā ele se kanga ka ale o ke kalango aku i ngā isi la ulu ngā ali i ni. Ai mua me o ulu ngā ali fo ia la kala vou. Ele ia me fo ia o kuli so lo. La kuasi fa fine bo so i lunga ole ulo sakale ti ai. E la kua o lai sa ele umua a sisi a inga e la kua fusi mausi kamalo a lai kuma sa e ma li o ngā so i mea ngo wa ai ngala ngo kopo i foa ngo o sa wai fa fu o ka le va ai wo ka le va ai wa a maka ngā rua kua le mala ma fo fa pela kaika e le ai longa i koe kupo a mele wakala ko ka fa ma mi ke tanoi sole wa makua i fa ke le inga a ole ese nga na le ia la wa ku i o mia ia ko kongo le poku wa ku o mia ia kongo le poku ma kongo fa le si ai na le siki ngā ia polisi fo ka mawa a wangi ko fa pe o ko e ngā o ka mana i fa ile oi e fo ki ngā e fa pe ngā fo la ko wa ni o e fasi kan ni ke o fa pe ka ko ke o ko fa pe ngā o ka mana e fa ia mea le ke fa lunga o fasi ava e foi le au fasikangi i kongo sa mo e fo i fa e le nga o sa mo fo o ele ai se ko o ele ma wa mele ai pe ele fa so ako wi i mea ngo wa ai langa le ngo fa ngo sa mo o le sa mo ngo wa do ese me sa mo ko a do se fulu lu ko sa do se lu ko sa ngo sa wa i New Zealand a o fika kula ia. Kusa le wa fast food ko sanga i faf. Fast food ko sanga i faf. Mako mai o saule ni usila. Ia fai e fo ile o lo wa inga ia mako mai ile i ngi le iva valu. Ia ke le lapo o le wa los furu fiku. Le sofiko leia mako kausanga ni oskali. Ia ai le pe o le aka, pe o le movie mea ngā i loka o langa kupu ai Samoa. E se le, pe o le ka ke kalangoa maka aka ai. Ai aka mawhau e kalo fai. E le se o langa lele. E le se o langa lele ngā o lai fo ai ia ngā awhi ai ngi koe ngā winga. Ngi koe ngā whai. Ia, pe o mea ngā ngō whia whaasoa, pe o le ngā makakura o whaasoa o loko meki. Le hoa e sene mea le hoa ngā iai. Ia kusa luke whai ako. E pe o le aso le loko meki e whaapele pele ia, ia kaika. Ke le pol kain whele le wa umalolo ko a fiafi. Wa anang whaapele fo kaika ngi ke waka upset le whai ala kau loko le ile loko le a fiafi. Ai sa sa ko anga o ke le pelo wa o ke lo ale fo ia loa o le faso mai ia wa o sa o le fo como le ekalesia e fakasa ia o se mako wa inga fo ia ia fo lupe fa le singi inga sa kau kuama fola le upole atua i ngu sa whaangofongu uai. Ia, o lai fo lai kongon makomu. O lai fo ia... E lope ia ngu whaanga o ia sapo, lungu whaeloa. Ka ningo ia le umianga o kupu ae. Ia, kula ia le si whaiwhi au
o fofoa ma foa te mise. Foa te mise ma se unga whale kua o so nā lofa. Ia mani ngā so koe la ia lea ma mas makwhaiwhi au lale kai mila ngā ua makua i le lo o ke involva le kele mea o mea i le kalesia an mako au loku ngai solo whaiwhi au ia tuma wawai ma kaumua nasi na whalitua ia taumua le kaimila ia tuma wawai o kalo o ke involve o fia i kaimi o pese wai o ke involve o so se mea au ngā sā au kalavou au whai pese o ke involve ai ia kaimi ngai o mako kala au si kamale o peniamina e longa usole ngai Amerika i le sunga whawhianga ngai makapo makuala makapo ai le ki peniamina kama o le kanga o le la awa oka o ke lo o le mako awange i kama sisi pe whapea o ki kala pelo langa e mongia o le mako au kalavou le solo o le au kalavou piko sili ngā le maua ai i le e mai le vai kai minga o vai kai minga whiwhi au le mako o tuma vavai ia kali o vavai tuma le sa whiwhi au i sai i vai vasi ia malekala au piko sili lea peniamina ia sa whiwhi au fwinga yonga mākua pea ke whaalungo wa suafa makai oi wo whaalungo fwoi ia wa maliusi si ali i o peniamina ia rest in peace peniamina misia ia o peniamina o le kele o mako pese sa o peniamina pese atoma le wo whaalungo wa usu solo mai e isi au whai pese ia ili se mea o ia pe o le she a kula o lo moli mau i ngā vai kaimi fo ia o lai kiki i whaiwhi au fo i sa fofoa mai ai fo i lo o langa i le whaakirisiano ia se ia o ainga i ngā o maliliu uma ia o mākua ia ngā o ngofo ai lea i si o uso lea sa whaiwhi au ia kusala wo walu ese mai si whaiwhi au a le wo ngofo kongu ai le si whaiwhi au ia o si o uso le sa whaiwhi au i sa le lua whale ali ia ma si sunga whaiwhi au ia lua meni tani elu ia o si o uso la so la ia o ke la iki ki ala i kenge ko alima ia ki au kengi o au la ele kiki ai e la iki ki ai ama ko e piko i fo ia ki o le kama le ali langa ko e o ia le sa moangi ai na ko o ia le sa mo ai au ki kilo la le kemingi maali ia kusale la o ia la fa soa ia wai e fo iskani ele fo ase mea o ia o ese ai musu ai skanga kai e fa makala longa ia fo i kupu ai malonga ia fo yo langa ia e pule arkanga kai ia langa ia kali awa o kele musu o la mela o musu ai vai o le kaningi ua makukua e au ngale e au ngā fo i whaasua fo i la o lunga le YouTube awa o se upu vai kaningi o soko e kangoma kusi ia e whai ala ka cheno fo i le mo wha mau ingi mea fo i ke ua ngalo pe a le mea sawa
le ai ma se ko va ai ko ya lo fai ka ni cheno mangi diary mangi me fa penga ngale ka ngaka vo le makua I fai kala wa makua fie lo apo ami ale komole o le cheno le fingela le por kamalu le po malanga diary ngalula ia le sengi vo le fai ka wa a o se upu fo le lo so kwa va ia ko fia o la ye se ngau fo le o e susu engi api mangi kus ia mangi e o fo I meo scripture kus pa ia ke le o ilo le ke mingi I se kalesia a mako ua iai mai lunga o le epa le kalesia kua ngā kuskusinga ese o meka sinsa le loko mea uma whapenga o kongo fesi mea uma ia le awa ka whea lua I mala telefoni ma o omi ai ma whai ka wai wa le ai ma se ase a so ngai kuku ia kusipa ia ma o kusima monga o scriptures uma ai le ai ma se o koe kango e piki mai se kusinga le physical book langa wa o ai I lunga o le apple ma kiliki ai ma whai ka wai ia pe o se kala le ngā pe walanga o lau kalanga o ile meanga ni kai o ngā o le o mai lunga o le YouTube e avaku ai fo I laka I ka personal journey lo ka o la vai e le ise se o la I pe o whaavava e iai kaini I lo o alea opinion ngā o avo ke le kai a fua ia ko langonga ma ko mawhawhangi mea e kaini ua o mako ika ai o mai lako whahangau koe sue uma mea ngei pe ke o yese mea foli le manga o mea pe o la foli mea whai mai ngā ia whai mai leo sisi oi pe ala ngō vai o kango whai langa story lunga o le YouTube ia o holola ia sue whalongo longa e vai pe ala ka ke ola pe amaka ma ia o le sia o ngale ngā pe manga ku whakau wa avo le pe I se oni a small thing ia ka koule kai mingi ai it's gonna be very important I laka I ka whangau generations ue a whaia e ola ai pia whaapia le YouTube ele a whaingi a so asa ia o lunga le YouTube ma lunga o Facebook pa wane me le Facebook ele me le wo lo le Facebook wa makanga o delete uma ia meala ia koke make ia meala ia inga whape la fingia Facebook la manga a subscribe ma kokongi ia subscription e poa ia meanga ia o ngā last aile o mea ale e whaia ka ika meanga ke ia wo so mai le notification whai mai your video will be deleted in 2 days or whatever day your meanga kupo ai pe ka ele YouTube I trust YouTube ele ai se mea whape ngā o happen ia e pe o meanga le whaasoa kua ia le ala o sawe e whaia kua ia o 40 personal stories e mongi ia wa o ke makamaka ile e mawhai ango o pe ke reference ako fo ile ia ngai manga ko fo ia o ke whaasoa ako o ke maua mai I si live e ka ua fo ia le po kalamela a tula e pa whaaftai whaapea mai e kalangoa mai ile ingoa fōle wa whaingoa ai langa po kalame o le lupe whaalele ia ngō whaalingolonga lea ma ia it makes good sense to me Oi whape ia o au la le si lupe whaalele tu lo lavanga ia uso ia ma kukua ke
ua whaapea mai, vai ela I kikia vai le whaingo le kala le le ai, o ke whaalo alo ni ana I uso, they know how much I love them. Ia, ai o ke iloa fo, ila e kali kongu le ma understand, I le winga o la ukala le whai aku, onga, mai le wha ngau, ko asfuru kasi, ko a whama, ko le ai, le ai whiola, le soifua mai ngai o uso makua, ko alua, ia masi o kuangangi o ia le ui e piko ia o le Samoa, o le ala o kikilo, ko ia maa ua masi o, when I say ko ia maa ua le kamomo e vai, it means ko ia ko o a le mwhaingo o solva alele o alu Samoa o sau, o whialua I solo, no, le mawhaingo o na yo so ia o maho fo ila ua I mai o le tino, a masi o tuanga ne ia o ia ngofo ai Samoa, ia pela le winganga lo kala wa, e le o whialua I mai lo kuanga nge la ngofo ia Samoa ma, wa ai fo I mako mea pakingo I le mako fale kama, mako whanga. Ai pe o au le whaianga luenga o le alu I, alu New Zealand, alu Samoa, ia whialua I solo, ioi, ia a kongo ia se aso, hopefully soon, o le ama whai inga, ia singa o trip I Amerika, o ngā Amerika e ngofo si o so lea o ie makua ia mako o male, le wheo la ngei, ia o sia o kama I personal journey ngā, miskama I mea whaapenga, kongo e whaiwhai ai si live ia, ma whaasolo ako ai nisi mea hopefully e maali I le whaafufonga. Ai, fwele le take ngofo amako ki kilo I kua. Mo, le iso ka mangako. Le iso ka ika mangako o ka ika la aola ngia kumu. Ia wa o le e vai fo ngai o makua I le nganga mawangi mea. Mako feo la mali liwa ngai o makua I le whaapianga ngofo whaipala. Ai, le se mea o ia, you know, e kaimi kake emotional pe waka maua o mange I mea. Ia o ele whaapia o mau oa se uingo sa ukala. O le waka maua mea ngā le mawhainga, ngā maua e o ka mākua. Ia le o mawhainga o la leilo kuangangi o ngā o le lango aku I whawhongia. Wa o le si me maali e. Koe pawale o la story ang whaanga kailo la ia lea. A whape se kala maali e fo lele pea o ma ia. Longa winga wa lako masi kala maali e longa winga. Apo ke alu isi. Kusa ile maa ko whaanga ia kusa lai ko aiva maa ko wianga. A le sikoa lua ia ngā soifua mai la wile pepe ia ma le liwa kua ia o le mea la lenga ia o I kai mio whaavela wa whai ko o lua mama a o kai mio pe ai engi me whai mangi whaala ai mai se ai mio whaavela e le kai e se ase alongo mai ngā alongo mai fo ia alongo mai fo ia ngā whaapea mai ia le ngā whamakala mai au, o le mea lai whai malaku sao ngā mea. Ai le kai whaamalo sia mai ngā fo ia au I se mea e kuaku I kongu I whaalawe ia. Kusa o lau ki kilo I ke mi ngā o soifua o mau kua ngange mako kua ma o ngai o uso. Ai me se ase o uso whai whi au leo mai liu fo. Pe sa whaamakanganga fo I le ngā whai ia e le kai whai mai se mea o ke ki ngā pe e pawai si kai mi whaku o lala e la whaksa o kupepe ai whai mai o I kalia me ia pulea oe
Pulea e lo fa ngai ka sika miki wa o me kani fo e wa ka fai ma ku ku o mala ku fanga ale ka si alo fanga ko kili o e piko ko akele la fanga ngai lo o uso o mama ku o e piko ko akele ia fanga o la ko ngai kai ko fa kai ko lima kasi a ko lima ia alui foi lalo kai ko fa ko kele ala ko kai ko fa ia a o au ko fiku ia le simianga wa fa popo ia e va ai mai ko ke o ni fanga ka ala ela ki alo ka fa wa o mali ia a mo grandparents ia isi o nieces mai si o nephews ale ai e ka si alo fanga la ia o ngai ia o fanga ulanga o kuanga ni makua ia e fa pe ngale me sa ia mako e se a nge ya la wa o fe o la le si ya si va nga ya mako wa maka fo fenga lu nga na fanga o ingalo pe o ke ka wanga fo le ya ka mai po le ale me ai fai se longo mai pe ya fa pe nga ai ya le kai mi ka mai ya ai ngā whape, ia, ngā ngā wili a kuwai ka waku, ai le kai ka umai ngā pole a. Kusala, o le kai mila le ni wa mali li waku la, ia, mamai fo inga ia uso ia, le ko olua, makukua ia. O le wo koe ngofo ngemo, koe ki kilo i kua. Kusa, po le last 6 years, last 6 years to 7 years. Nga makai longa fai kusa wa pewa wa mamafa o mama ia ke au le ke o nga wa lewang makua mo lewang maliu makua ai la e fa wa le kau kua ingo o si o makua ni Samoa ia male kau singa o si o kua ngangele Samoa kusala ki kilo el kaiminga ile past 7 or 8 years o kusa o auleanga nga pa uma ile mamafa o mea ia e ui ai masio malesila masio usole wa se ia o ai ile last 4 or 5 years ia o inganga kalango ngai fo ilele wa amakanga ngā moi kau au ia le mamafa o fa le o koe mafa fa ke mingi o fa pia a fa yo le lau kangwe fa sanga le ke mwanga ngai ole yeah anyway a fine yeah o fa pia a fa yo lai e sa fa ai mai vanga yo wa fa mai e o ki ale kingo ia lai o la le anga a fa yo le sa fa ai mai po le kuku mai me fa longo mai ia o lai e fa pia yo wa i maki e o ia wa o mo fo i kai ni o lo o ngofo o le kai mingi o sa o lo e ka mo e o vai ke a lo i fai mia la ka ko a ngama ma va ai fa le ka mala sa mo se i fai aku la o story le ia e fa pia i le mali i sexy e sexy le ia Silila yele pe fai sau ki mo fai lo sau malolo ya ole story la fa pe ole ori o silungali e vai a silungali o ngai ulungali i fo i la ka wakia sa le ai fo la ma se la o ngai se manga ole a va ai me ka o ingia kumu ya ai ke inga
o le woa si finge le la fa ingo ya mili. Si finge le wa manga au e mai lo sianga o mili. Ia mai e whakawhau, ka whau New Zealand. Ia ai whaamuri aku si on ko olua siongi. Ia masila whaanga ko olua. Ia ka ungu uloa ia mili la whaapupua. Wai e kele fo ia pi onga ma sa unga ole ngi story. Anga e ole story maali ea. Ke o ko whapea o ngia o story whaku. Le o kele pe o le se o vaenga lai. E kele nga whaku mai lako story o au ia. O mea mo ia. Ia ka ungu uloa mele New Zealand. Ia whakuloa ia. Whailoa ia mele isi anga wo. E fia whaisanga kusi se e lafu. Ia whailo le kusi a mele. O mele fo ila. E mo ngā unga. Ai e ia le kaini e kau le iloa e mele kusi. Ia a makalo kusi a mele. Wa a maka kaini ngā ele i o le i kai ngā o maingi mea o ke le fōngi ma. La e ia le kaini fo le kusi a le kusi. Ma lafo le i le mele. Ia a makalo le kusi a makalo le kusi a mele. Ia whaapea lo le a makanga le kusi a mele. Mo si o ko a lua pele inga. Ma le whaanga kusa o le lainga ngā laimanga o ia. O kusa o le kusi a ia mo si on ko lua si ongi. Ma le la whaanga. Al mea lai le ilo e mele. O lai se le sape langa o le upu whaanga. Kusa laua o le sape langa o le upu whaanga. O le wha ngā u. O le sape langa ngā o le whaanga o le wha ngā u. Wha ia umaloa ia lafo lo le kusi a mele. Ia ka ungu lo le kusi a mele. Fia si ongi wa ka ungu wa kule kusi si ongi ko olua. Pe a mai fōlingo ngia ko mua. Ua ia. Ia ka kala lo le kusi. Whai kau loa ia si ongi. Ai mumu ai a mangai ka meki. I ka whakafa fi whaalungolongo whai kaunga le kusi. Whapea loa ia whai kaunga le kusi si ongi. Mo si o ko o lua pele inga. Ma le whaanga au. Ia whamai ia si ongi. Ia. Koe whai kafu o kusi si ongi. Mo si o ko o lua pele inga. Ma le whaanga au. Whapero si ongi. Ui karo whasi o ko o lua. La e alua ala e popole mai le maa whaanga au. Ia. Ai keilo wa koe folo aku loa male kele fongia a mele. O vili loa mele. Ia. Fesili aku loa mele. Ia si ongi. Ia oa mai o e makamaiki. Ai whai mai ia si ongi. Ia ole ai mangu ia. Ia maa ua maska whaanga. Ia o la fo ia e oke ia al whaanga au. Whai aku ia mele. Lea, mai. La e oke ia al whaanga au. Ia whai aku loa ia mele. Oi ia, wa ai whaale ka whaanga au ke ua li fo se si afi. Ia, ole kala le ngā. Ia, wa ai. Wa ke loa e kofo o maa ka koma. Ma whaanga au e ale o rumo le whale o kua. Ia, wa ai whaale le. Ia, malisi meanga a whai kusi. Se a whai le kusi koe whai kauma koe ki kilo. Whapea ngai ke iloa o ngai sa o mea ngai kusi. Nga avela ia le siaki e sesi au kusi ai le ole ave whapea nga. Ia ola wa wako wale ka mapele nga male whaanga. O ka mapele nga male whaanga. Ia. O tatou video le nā. O le neita ea. Wale aka ia lele. Wale aka lele ia. Ia o e awhai kele o aka i o e ia.
Ia, si lope alo fesa uwi pukima, ma viforo walunga ma, kau koloam, pulo lole ia mai popi. Ia, tamati na Samoa, o ai lava o whalunglungu mai le nei vido. O le ase upu ua sala, I lau whaafufunga, ia ave I whale I lo fina ngalo, wha ngalo mai ia le au auna. Ia ai o start o video na mole nei aso wha mole like, ia ma share aku kako video, ia ma subscribe bifo, le kai ia o le maanga ia le alua, ale kako watch hours. Ia ai le kai ia subscribe bifo le kako video. Awa o kani umalava I whaia kwaila ulai. Ia o le a e maua lava, ia maua I foi singa, se si foi ori fou, e whaupopo I ngā mau mea wa e sila fia. Ia foi le, fesuisu ia kuo, o story ma whaasoa. Ia ia manuia lava, o le a lava le kaini, o le aso I lowi kulangi, ia wha atu le a wha. Ia, whawhitai lava mai mua mai, tō wha soifua.